be a real serious problem for us. We give our best to save lives. We are AHPI Manipur chapter. Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast and Manipur. Ngasigi oina pudun laksiri special edition of Northeast Dialogue to pudun laksiri topic si first AHPICON any conclave 2025 haiba topic sini tasingnamakti topic sigi marumda leireba theme se yam interesting oiba natana Manipur gi amasung national amasung global context ta yamna relevant oiba miyoba khunai gi hingba amadi sibagi langdai da leiba kwaidagi maru oiba phenomenon amakak lokal akanda handak se impact of climate change on human health haibasida association of healthcare providers India aduga Manipur chapter na Imphal gi city convention da lakado February gi tang 15 da pangthokkadoba conclave sige mari leinabani maroba theme di impact of climate change on human health. Climate change is the greatest threat to humanity perhaps ever. Global temperatures are rising at an unprecedented rate, causing drought and forest fires and impacting human health. However, quotation ze Kerry Kennedy na PB ya maming leba famous quotation amani masina takliba ze miyoba khunai gi oina khwaidi gi chawba threat ama hairagadi anatraga ngasi fawda puari gi ying dagi leigriba threat ama hairagadi, that is climate change. Climate change na piba chaitheng si malengi mafam khudimak masigi chaitheng si yodaba lete madugi chaitheng dugi manungda ikoi Manipur hairiba ikoi eri pak sisu yo tana madugi chaitheng mayam ikoi ngasi su mayok nadi ahienba climate change ki anuba phenomenon mayam amana anu chaitheng mayam galoina na human health achoba impact ama piri masi karam haina thengnagadagi habasida maru pandam thamaga sinjagadoba first AHPICON any conclave 2 se Imphal pangthokadori masigi theme amasung AHPICON je karino adu makoida tawriba activities mayam je karino adu climate change ki magi remedy amadi healing process mayam je khanna nabigidama ngasigi khoi studio the election biriba agnostic expression karam okchege ahamul taram okchei Manipur ki saknai public personality mo evidentena healthcare gi lamda pioneer moina miyamna ikai khunariba Dr. Palin Khundongbam, Organizing Chairman, CMD, she's a hospital and research institute. Thank you very much for joining us. Another pioneer in the health, Dr. K.S. Ratankumar, Organizing Secretary, CMD, Mother Care, Children Hospital and Research Center. Thank you very much. And again, a very prominent healthcare activist, and above healthcare professional mo obedagi hendora kanda mayam gi yam popular oiba public connectivity yam wang na leiba public relation yam strong oiba Sir Dr. James Elangbam join Organizing Secretary CMD and Fertility and Healthcare Center Sir James Sutam actually kai khun bochari ahan bazi ikhogi Manipur gi viewers mayam se connect tongnabagi wakhalon da hapatare ka se ki AHPICON gi conclave na chingba masigi team mayam se laksatri mamagda aina sapalinda han lakchning baje sir handaki air quality index piba matamda Delhi na khwaidagi quality fataba hapatare air quality khwaidagi name oigi aduga Manipur na air quality si India gi khwaidagi faba adumba magi index ta adumain lakhi Manipur gumba environmentally yam clean oirina air quality index lawba Manipur gumba mafam amada akhoi climate change na human health peri bi chaitheng haibaje masigi relevance kadai oida leis Yes. Whereas aduga ngasi kami ini pun providers aduga kalau kita jadi climate change asina kamai to raga human health solo kada ki happy brief phenomenon ji brief description of tang ai to ge akoi hadak sahi makta tengna re the world's glaciers shrinking at the worst fires ever. This is going to be a real serious problem for us.
Okay. Yengbiriba Bureau Punamakpusu Association of Healthcare Providers of India Manipur State Chapter Dagi Yako Pauzil Pizari Toinana Hariba climate change gi phenomenon machine solakadaba human health siki matang phenomenon si matang da harap koi description of the pizage hogi ba sahi khara sida koina ure tonga tonga mafam da ising chauba nonglei nuksit tauba even Manipur makta su thengna khare ising chauba ising kangba ado chorok chorok yamna mong cha daba mong amada lai khare hariba punamaksi climate change na thohan mani haiba sima koi mayam punamasu khangnare sorry ado masi thol isi karigi non haiba da koi gi prithvi gi mathakta atmosphere da kilometer kunmuk thapna leba ozone layer haina malai ozone gas na masi haiba ozone layer sinda ngak tho isi ultraviolet ray is human health yam sa sina sokpa cancer to holiba tonga to mayam sini adu da natana temperature regulate tawri bani sabagi ingbagi nongju nuksagi mayam se masi deplete tawri ni deplete tawri si maram si tonga tonga ba akhoi gi human activities na thon bangak tani carbon adagi methane tonga tonga gas mayam halon hai mayam sina deplete tawra panong no bagi ada human activities na tawne have sida karam mind the fossil fuel si akhoi na gas sina bai coal sina bai uwa sina bai natra petroleum sina bai hai puna maksi loina maksi carbon si thok bang aktani adu loina na transportation gi tongan tongan ba adagi AC sinari ba CFC thoi ba kholi ba adagi world gi any activity farming bawba akoi chari thai ba organic kanu mayam su babu loina gas methane thokna asigi atmosphere si solokpani najiki ozone layer se aduna maram oiraga hojik lai si nungju nuksagi sorry nisingta akai belak pasina akwai series amtang yengsi nungju nuksa mongsa daba ising chawba ising kang pas leibsina koi agriculture da solakani food production solakani food production laitagadi food scarcity lakani food scarcity la agadi somda starvation lakani starvation aduna maram malnutrition na maram waraga yam chawna sokani adagi heat sina maram waraga koi sor honba matamda marin angang da natra ahanda koi marina bronchitis natra bronchial asthma laiba mi da yam hen sokani aduga loina na vector borne disease waterborne disease aduga indirectly mental health solakadaba adagi ising chawba khopa adagi mu antarctica un sawok maram waraga samudra koi ising le ma si wangkhalakpa aduna maram waraga island khadi locally displacement lag mi obagi displacement si laktoi ni aduna hitsina handak koi 50 babu thengna khare handak ki sahi mamang sahi da ana hitsina yaman gitna koi hostel kharadi even koi another 20-30 years da 16,000 hospitals closed down to bagi film la shut down to bagi aduga loina na displacement hai tare aduna hariba pot punamaksi yengo matamda akhoi ni miui bagi hingbagi seista yam chauna achoba threat am oirakpa aduna hojik lai poti haiba posi ngakthokpa taragadi kanana ngakthokaduna akhoi na create tawni ngakthokpuse akhoi na ngakthokadamni sigi awareness si kamai torag oire ino kamai torag ngakthokadagi haibsigi awareness pinabagi damta akhoi AHPICON 2025 si akhoi lebsabani and awareness is the only vaccine for prevention of this climate change and adu ne aina hoboda haijani samakata na ina first round sida hangjaning bose sa manipur da climate change na piba chaitheng se in a very recent years sida hokiba chahi khare sida karam uba phange sa yamna ikoina section ba yaba adu yam nungang ningai oiba warning sign je kari kari uisa masim tang de koina yamna statistical koina khangdraga su koi angang oring da koi PNG koi sinade adu AC si masa khangde AC je koina 90s da 80s da 1980s da khara sinaba hore operation theater da gaida adu su yamna precious oina khanarami oi ajibudi AC sina odi da di panpam thokte aduga koi air handling unit pangadam ni ko ni mayam lakra samsam haida sagalai
aduga loina na turen si koi sanare I Imphal turen si Mahabali gi da koi am sanajari ising si lepte sahi gu pa hauji si ising khangchau chauraga khanglep le gu ba that means uwa si sing da uwa sina sagi phajal lo ba ising si phajal lo ga tam tam na koi gi meitei gi da yamna phajaba lok hai si lok ki ising hai si sigi saruk si walak ba aduna maram oraga sima ahong bula e aduna hauji si khangchau chauba khamgi aduga yamna dagi pura kangba ising phangdaba matam yauri ne hauji se ising si yamna targa manipur si rainfall si am phajai adu ising si khanglak laga ising chauraga dum tokiba sigi posi makoi thengnai loina na temperature si practically koi ji ubusi AC si am sinare adu fan AC adagi ningdam da koi gi heater nungtar sinaba adu hari sing si sinari ba pot puni makse masina muka indirectly carbon footprint mo hengal ba aduga ozone layer si deplete taw mating pangsilak ba adna akoina tawriba activity aidi sabasi ngak thokna hothabada ju akoina hena akoi ozone layer si deplete taw sum helini adna akoina tawri khudi maksi loina sopwa tawai adagi hojik tawbudi akoi solar gi adagi windmill gi tonga taw akoi gi Montreal protocol matu ina tonga taw ma khong lak badagi laibak phadna ozone layer si repair taw hawri harisini ado repair tawri si akoina masi line lobi ade keno da akoi nomu ure gari mayam thawjil lei ba sagal lei ba adagi tonga taw industry mayam liklabusina masi leptana akoi si environment si thugai rei ado uwagi kari gi masing khandra pukotra po mayam sina aduna yamna chauna akoi gi consciousness ma changi aduna ne koina mass awareness lainabagi dawta sinjabani. Thank you very much sir. I mathang se sir ta nang laksage aikoi sapalin su am phajana haivire makata na ina sir dai khangjaning base comparatively magi global gi context ta leiba climate change amazing human health ta leina mari masida period impact adiga national context ta India se climate change ki performance yang mutam that India is one of the best performing country in world gi oina 10 rank ta leiri ado 10 rank ta leira ga hana 8 ta leira mani adu gi oiba concern ama de leiri anyway India gi context amasung Manipur gi koi gi context yeng kan da sa masi gi comparison se kama yeng bi Miraj ahmada ngai ga sai ahmu khang bi hi ba Miraj gi question do yes yam interesting way yam ngai ba question nam yaw gi Manipur ki air quality index yam phaba oiraga adagi Delhi da yam phatta oiraga akoina kramana conclave so what give no am say tawbal in khumbi yam phajana takpi bido the kai kitang mu kan to please the whole climate change system si masi art si as a whole system amane ajari okay ai akoi swai da kai gumba air quality index phai hadana le thokpa yada tumina le thokpa yada adha sina whole world ki art ki change taw matam da koi su directly or indirectly impact of toy aduna koina masi ki no si koi da impact or kan da act of na tabada koina madu kamaina prevent of ga ke aduga sigi impacts like tab ya da le ka su kamaina koi kadai bobo mitigate to ga ke adaptation me koina kai kali measures in na ga policy puthoga kamaina masi koi mitigate to ga ke ha bidu ki kano do koi discussion nam to mo dong to koi conclave se yam da thawa yauna sinjabani aijabdai Miraj nang bibo question da in world ki status koi ki say climate change and the mitigation adaptation policies me the India na kai to we have say positive can see world ki awareness about the climate change and the impact of climate change on health and other economies and other things like they loina bokta ado loina boksida to me am si yam pasen aware we me am loina bokna ado ga aware we loina na mitigation and the adaptation policies me am si ko aina the United Nations ki environment ki conclave to we ado COP21 ade 26 se Glasgow to ki Glasgow to ki 2021 to 26 se ado mayam si ahmada COP21 da kano ki Paris ki declaration aina to handakta tabiram bani koi US president 47 US president Donald Trump na la kan da mana executive order me yamama mana sign to TV adu me openly online yang laga to adu da one of them masi
Paris declarations the NRN say Pagi Yes. Executive Order Mana Adu side of Big. I think Atopa Madana Masi WHO I saw the Gi, WHO the Gi, United States, Pratol Pagi, among Tobre. Aduna Asina Simayam, Sinamo Kogi, international climate change, the resilient system of program, one of the effect can be correlated. Adubu, international level, the COP21, COP26, or Matamatan Rose COP29, Togdori. Aduna, see, walk them to Adugi Aduga, 2020 carbon emission see 43% Tahandan money. When I was end of the Aduga, when I was the end of the century, how the temperature rise 1.5 Celsius. John the I was internationally high aims, a queen dreams Adoni. Aduka Loina, Iroina, India, so Adum Seminary, India, so Koi, Kano Honori, Kanogi, Ado India Gidiam Sati, Vamana, Koi, Young Bio Miras, Jose Indiana, low river population, Kanosi, volume say 1/6 of the world. To tell world population to be 1/6 Aquina supportorini. Other Karada supporto the 1/50 of land area. I the pretty land area 1/50 to the Aquina Amuk Aquina supportorini. Aduga Muk ising the Karab of the Kentucky 1/25 portion of the water supply, world water, fresh water is low enough parmatamda 1/25 to Aqui India Tunga Hajariba. Asina Hosi 1/6 of the population support the Aduna lot of India the hand impact like the rural areas Sawi, the literacy rate current number Kakimam number Moidana Sumnagi impact of climate on general economy, general drought, the flood, the under the Kerala, the Togiba, flood mayam, Kakim landslide mayam, Loina Boxigal, Loina, the Sodum Yam Sing Sausi, Madam Zadana Yamna, Yam Tenagre, Simam Tenabolo in a Loina, Sumba natural disasters in the Tabakogi, disease. I know who's the Batang emphasis in India, Aduga, India, the Natana, international issue, health, climate change and the climate change effect, Mayam Sigi, mitigation, adaptation, Mayamda, health in a central theme area about it. How's the all the time health in a central theme where Canada health impacts a Sukimatigame, Palin is high big human to the key, other than Jam sound vector borne disease, Mayam, high big, according some with the dengue and Angetaram Pote, Manipur Taram Pote. For that matter, India so by the sound of population ship at the key monsoon gi Nong Tabagi red Yam Hekalapa at the key Asina Sing, but Madam Moidana. Kang Mam Barum Kopagi Mapam Yam Yamaka, Aduna Maramoidana Hosi, a vector borne disease, ma'am said, malaria, dengue, chikungunya, Kajam Aquina Hana, Yam Taram, the Anava ma'am said, Yam Button Sangle, Adun India is mitigation policies, Matangadum conclave, but conclave, India is body, Mayama Semaga, intervention ma'am said, one of the honorary. But in the same time, we are having very, very big issues of, say, for example, malaria, heresy, India. In a year, 20 lakhs malaria case Pungi in the 20 lakhs malaria case Pungi among the generally WHO na the 15,000 deaths live. When I'm not healthcare say Ampariana, high music, malaria, me see the group, see the malam, Kuzu Kalam Matamda, when I studied the Kanamatamda, malaria depoxy, Royal Kalameba. But 15,000 huge number in a year. WHO can only cause Aduga Karamana Haiba. Ate Dingraga and research paper Kardam Ladiva. It is more than that. 2 lakhs box here have 2 lakh series na malaria tasing Makoina hector Apanana Kakanatogam Dava, malaria hector smeared Uraga, malaria confirmed Uraga. Report the Hogdava case may rural areas the apart them see Hariva. So for that matter, serum money report of the serum Bayaduna. I believe the at the bottom line the Karibu malaria gumba vector borne disease Hengle Aduna waterborne disease may say
WHO की report is a huge that number level waterborne disease में हमसे diarrhea, dysentery, hepatitis A इसने से waterborne disease में हमसे जो असी जो करीन climate change directly related to climate change the climate change आपको हौजिकती WHO की projection दा clean water availability से per capita clean water availability से हंतक की कनोसी की सेंचुरी से लोरकप मतमददी अखोई less than 1000 cubic meter per person अदुद लाकनी इन हाई रिवर that is per annum निको that will be very deficient ओइगनी कंजेदो Okay, sir. Yam fajana with all facts and figures mayam mama putola akanda mayam da convinced over biga sir yam nuaijai evidence ai sir james laksage sir da muru point da laksani mase sir nga sai sir tan pukhalak ka da yam fundamental oiba point ama hausi lak mase maling khwai di shakti level pak ni hariba adaga energy ekhoi gi utilization da yam chawna khwai di chawna mafam kan liba United States sigi anuba president Donald Trump je mulai mage second term haiba tare mala kan man executive order khara mana sign to ka hairi je moina auto energy gi rights haidana US ki man the US the carbon cut ki pressure yam kan leibane moi se aduga Paris climate agreement da moi na sign to ro se carbon emission je moi cut down to bagi adu follow to ka na moi gi clean energy gi renewable energy gi shift ta madi transition da yam chong la khibane and now hojik auto energy right hai then moi gi hanagi fossil fuel sin na bagi ko na thabak si moi mo horani sin mo hai sigi concern si da ikoina in the light of sigi another context si da sargi meeting da political rules sigi sina ikoi ki climate change thingna bo hotna bada kanai phoba yamna maru ene khan bi maram di sir ikoina healthcare providers ma yamna tawdu si di on a very micro level dani work tawdu si and if ngasai political will na tragana establishments in a back to tragadi achow hindrance madu leidoine aduna kadai wai da ahapi na ikoi ki government policy through the lobby si kamaina tawnaba pandam thami adwa ki challenges in kan thambis we political kanogi da example to bizage koi Norway da gi oirabra Greta Thunberg kana mana ziki climate change ki ngai iceberg polar areas singsida adugi melt torpagi adagi akoi samudra gi level wangkalakpa adagi torban gi kangolisi nemdarakpa aduga land area si lerak oidaba aduda as angang sina hosiki jaga moigi parliament sidai da chatlaga akoi gi speech piba demonstration tawba masi mana angang amo ijragasu akoi hojik chahi 35 suba angang sina man hairiji aina chahi 50 suba matamda humpu suba matamda akoi panbiriba halaman sina akoi da handover to biram kadoba art si akoi leiba ngamoi dore haibagi demonstration duneba moina piri se aduna sigi kenosi akoina mana torisi parliament changaga demonstration to wangang ba khotpa sigi mathak sidai hojik every week she goes to different places and brings about demonstration akoi gi angang sing ji mayam si keno torga adu haire na haire ga su akoi WHO then other US ki keno mayam sina policy program ji change to na ba honor ga su yam kanna kenosi drastic change ti propangamdri adu masigi se koina ngasai sir anina stapire climate change da la isi important health ka kari amari leinari no haise koi gi air ising nungsit akoi gi kano soil ahum si akoi gi mioi bagi health yam important way ahum si loinamak change la agadi or polluted or agadi mol agadi health directly adum chasaliba whole liba sor adagidi aina leibakta kana toriba phangaiba manamasing adagidi ising sigi quality se loin soluk matamda directly health impact di definitely lakadorini manipur da hojik phajana hengalai si allergic reaction ko skin diseases airborne diseases asthma lakpa soron ngamaktaba ko je angang macha chahi mari manga da akoina thaina su uraktaba pochi hojikti sahi ani hum dagi ma sap tadi yadaba oxygen pi tadi yadaba koi saratan hoi hospital da toin toin dum thengna biramani ko sigi si definite impact of climate change air quality yarakta bagine sai air quality si akoi manipur gi pharaga su
Delhi ki 400 tu yeng naru ge koi Manipur ki 70-80 de lei ni si 70-80 si Imphal East, West, Chandel adagi di Tamenglong different districts um khena ga tori ni aduna akoi na mafam amada assume tawraga masi pharaga loini yani haibasi yaroi ado akoi hojik yam kanna AHPI na kenu tawningi si akoi na government da akoi ki tawriba health impacts hazards myam ji kari kari no climate change lakpadagi akoi thengnari si masina complications kai kai phangi mioi bada anoba kari kari laina lai for example sanai bi ba sai monkey pox adagi adu da myam ji akoi da mioi bada lai roi da ba pot dem lainas ada la isi kai no da wild forest da laigada ba wild animals myam ji forest si akoi na yanthore forest lairaktre wild stocks da laigada ba saga singji akoi gi domestic areas da moina changchale adu dagi di akoi da laina si makhan makhan lai sigi si krai yauna long lasting effect lakadagi hai si akoi na government da awareness pibam changi kari policy program laga masi reverse to ba yagadage aduga healthcare workers singjiga iroina na akoi na chatmina rakanda karamba mongda tackle to ba yagadage haibugi Samatang sida sana maru concern nama pukat peri masai koi sar homework na haiba kanda Manipur da climate change ki factors mayam ama lai raga zo maru ba ikoi na contributory factors deforestation ki factors imadi deny to yaro handa United Nations da Manipur ki academician ama da thamgi ba scientific data ase 760 square kilometer ki forest land in very recent years decade amagi manungda masi umang ji Manipur da kokthok ki wafam ama yam chaw concern am bukhale sigi concern ji sir kayam yam serious oina khanbi masi sir politics ai takpi gi maina akoina angang wering ai da keno se nung tabagi keno se tha train toi si da tha manga ama taruk amadi Manipur da nung si adugi matik kan taram lepta bi ada adugi matam si da flash flood se koi su thok thok te number 1 number 2 landslides ki keno je koi itata te ari number 3 da ziki nung si ta gra matung da amuk akoi gi aying bagi chang adagi di sa bagi chang si bearable oiram hojik tadi yimbi indam da dana eta khangba ngam da bagi ingba adagi sa badana AC manung da leitrega di fen ga ji yarak taba ada sigi potsi akoi Manipur da phajana uraba kano ne because of deforestation ada hojiki deforestation na akoi da sole is ngai gi carbon cover du gi kano duma negative carbon imprint lege da du leiraktre adagi di ngai gi sar na haibiri bo ozone layer myam do akoi na loina mangan bada contribute tore adagi di madhuda akoi na laiba ngai gi waterborne diseases adagi soil ga kano tawgadaba kai haitare mari leina na akoi da kano torokadaba diseases myam do loina hojik akoi da phawba phange sigi impact si I think definitely akoi hojik chahi traunga kun mamang da leram duga higher gadi akoi yam phajana phangbrain khale okay sir thank you very much I mean sapalin da bunglak sege sir da aina happy yam sum conclude ki question ji laktring mamang da haitare ai yam ten question dang sir hangjoge akoi ngasai Manipur gi context da climate change on human health ki area se kuin ni pa kanda yam achouba akoina maroina majigi conclusion na akoina thamba ya baje ngasai air quality index da Manipur ji India gi oina number 1 ne best ada sigi area si da ikoi deforestation gi jam wang aga jo forest cover ikoi Manipur yam wang isa ada sigi si da yam kana carbon emission yam wang ba industry factories yam leibang phom su Manipur si oidre si da preservation gi chances sir yam chawng lei ni ne khale ada Manipur gi sigi climate change ka mari ling da hiram si da ikoi gi preservation of our environment adagi ikoi gi whole ecosystem si conserve tong na bo na da ikoi da lei ba chance of the potential se sa kamai yengi mase ikoi na matokar na grabs to way sa to than jam phajagra question yes howji human activities na pollution ji thon ba adu ga climate change ji thon bane su koin hai gre yes isam sam na koina point khadang lokasi se koi gi transportation yes koina khang bada howji si lambi si traffic jam ni any satpada any time that satpada office karakpaga halakpaga di koi si pura kano ni that means vehicle jam hegale ham
the vehicle see 99% the petrol not diesel ni. This is emitting akoi CNG akoi Manipur the udri ade mahmde ure aduga hajik lai ba posi da di carbon emission jang wang na lai rani adagi topa koina singh na kaina thaba si dim yauri aduga koi gi sak thong bai khangde ma khangde di farming gi aduna hajik baru na transportation batang si da akoi hanadi city bus akoi yam tong e yam su akoi ngoi da am nungai do city bus later basina maram oiraga su gari masing ji hangat panena khajai hojik city bus public transport yam kanna pi bataraga di koi hojik khajari si sam samna koi sija hostel lai ba na ba dagi koi caregivers mayam gi gari thambasi ware ado koi bus service chin bi phiom lai ado su koina electric vehicle nataga di mobile redo ne ado taraga di at least gari gi sinna bai chang si handan banga magadi sisu policy moina government su to ya ba pon adagi chabagi thapagi adagi even non veg si masi kaino di carbon footprint yam hengal ba kaino ni vegetarian on ba bai mi apam da bai makha di pol adagi topa koina energy si Marin hostile sinna 5% of the climate change is responsible oi hari kaino da kuin sinna ba posi AC ma yaw to sa ya dre se ICU da haro OT da haro ma hado hari sing si SCC adum sinna ni ne ba sida su koina kaini climate resilient hospital hai tar natural life low ba ventilation phasana low ba uwa tha ba adagi koina water si water ki damukta som su pan bikre koi yam chaw ba issue loi dor water si koi crisis lak to ramni water si recycle to banga tra hojik si su ising je koi leiri hai tar ai di water supply government ki phang damni na ada hai bo si water si treat to ba ado ga recycle to ba adagi ETP STP si bayam si loina hapadar ka lai duga rooftop solar se yes masima hostel khakdagi nate imthong khuding maksi sigi si tawga grid hapsalaga akoina scenery ba keno si yari ge handan ba aidi generator khangde ma khangde yari ge handan ba sigi si amna mar hai sing si government ki policy da di dum phajana yawri aduga hai si implement tawba hona bada kitang kana tawni wani aduga loina su hujik Manipur da lam ahang su am lei plan budi leram bi ai koi gi solar energy am chawna puthok pa ya ba haidi ngasai gi fossil fuels sin na da bagi wari ni singh thabagi khangde ba khangde si hantana bagi da electric ta adu natural resources bathing lawra pui wane aduna apak pak lam si da koina windmill sinari ko makhong khara da adagi si su sinar sen hainari ni adagi mu koi gi solar energy se sigi mayam si policy moina phajana yahorga di koi reverse tawbasi akoina mating pangni hai tare koi ngatan ngamni hamte sidi massive awareness sangi aina sigi duni awareness si khakdana koi ngakto pung kamdoi ni haje point of no return le khaga di koi loinamuk seminar tawni okay sir beautiful point mayam ama thamaka da kamaina reverse the climate change ki preservation and conservation lomda Manipur da changsan be have gi examples mayam puthokpa aduga sagi yam honest oiba point amaka in lakhu chabata raga dinga sai ki ironically hospital sing jo climate change yam jona contribution pi 5% contributor 5% contributor yam sing habiram baje sida so ko health care providers sing as over role sing le ai hoje AHPICON have si mayam khangbi ngani soidana masi matang da sare laksege Manipur the hospitals mayam ama aduga health care providers mayam thoglakpadegi hospital health care ki quality mayam ama phagalakpa Manipur da aduga ana layengi oibe hiram sida yam chawna khumang chawsalokpa opportunity mayam da piba public convenience amadi utility mayam propose ai appreciate tawjage Manipur mayam gi behalf ge ahambada and atopada Manipur gi mapan da chatlamba aikoi economy gi achauba factors amasu yam chawna makeup aikoi torpa ngamba at the same time Manipur da leiba quality leiba health care providers singi khuthang da mapan dagi aikoi health tourism da medical tourism da mapan dagi lakpa aikoi achauba setfam mayam amada Manipur economy da puchalakpasisu achauba ahuma mayam amani matang sida health care providers singi social responsibility haiba haitare Manipur gi miyam da contribution piba gi tangai fadabagi role du dane na ai laksaga doi hangse sapalin da aham laksane base AHP have a sick karino higher organization sick amaina formation to rakibana amasung masiki composition kamai le Manipur chapters na karino have the sakina tabi
Association of Healthcare Providers of India. Hai si kanau sih kan ngai tre. Yes, sir. India gi oina yamna sauna headquarters Delhi lei. Masai da 22,000 hospitals yauri. Hari bo hostel amam si member ni. Aduga moi gi maru mathau si government ga advocacy aduga policy program sembada aduga health awareness pibada affordable excellence in healthcare pibada yamna masauna mateng pangba adugi policy program sembada sanction bani hari posi ekoi northern india du semna bakan honai sahi taret pugi mamang dai keno da eten tawi tara mu mamang da Guwahati da kaurak na koi chatui adu sembangam gide adu laibu fa hai gadra in the midst of crisis there is an opportunity hai dare corona horposida ekoi si punjan da ba da ba matang lai 2020 gi march da koi semje gi bani hostel lai ba laboratory lai ma am si loina punjan laga koi mathang koi meeting je koi sija hostel ihan tawgi sumai dawna koi punjan da ba dare aduga aje corona si punna thengnami da ba ya dare hana adugi tonga to ba issue me ma bukhana da form tawgi aduga koi si recognize tawre center da koi na han si sengbi aduga sigi posi koi na center ne moina recognize tawbi the state mari win tawe state si manipur ne nagaland ne mizoram ne arunachal pradesh ne sigi si north eastern chapter 2 hana tholi masigi president matam da koi ai si happy gi aduga Dr. James na secretary na koi pujara ko ni adugi mathangi tam si da su koi si mu pudaya da na jathari ada koi na hawudagi torpasi social responsibility da corona gi awareness yam chawna pi gi masigi matang da aduma lekre adagi corona gi sida koi vaccine si ma yam chawna massive oina ibu ama sanglen ta tawga koi mayam du pijagi adi matung da koi iranga kari ga lakwa ga kari koi activity se khara dum handai adu subsequently last year sida akoina palliative care di anabasi yararoi kanmunga maroi haina khut tharab hai tar sigi si yum hallo haiba mai bi tan ro haiba posida adu maina leibisi manipuri oina 12,000 gum lei yum the silently wadna hai tar se nai habasi na habasi tadi taraba kamai to ko hanga dege se masigi si akoina chalaga koi madugi na ba phana ba kethe tar khangti home visit taw ko ba ama sigi tongan program ajikti world health organization su koi manipur gi model si recognize taw bi mai to ga adugi awareness yam changna chawna bijari adu loina na indian medical association ga pullaga su safety patient safety gi matang da conference mayam su taw hore object su dum chathari adu ga loina na quality assurance ki matang da koi am kana sanction jari ada marak sida koina yamna sauna impact laiba koi gi health ki wona su responsibility laiba climate change masi koi takap tok jabani yamna chauba bold step ni aduga hanasu manipur government india government yam su fajana sa tharami sigi posida ai group taraga koi gi awareness program se ada koina khalisi ngasai in hajige do awareness si machi ko tam taw yaroi do mapa oina ulap oina manipur khakta tra ji koi tawdo si northern india gi ni sai da lai phadna koi headquarter dai su tawang tawang resource person tara mari thabi rakadori koi somgi resource person su yawgani adu tawraga massive oina awareness piba city convention da mi si charangna 700 kumbatin bai mawni loina na akoi su koi IT media gi sel tar yam chawn campaign su tawri kainu da posi awareness le hening ba aduga numisi da su koi live telecast thaduk sani aduga loina na koi notice window na koi gi media partner oigani koi high program siki thank you adu high posi koi gi team amana hawdagi record tawne ba topic su yam phaja ba authority lakadoi singsi mai field authority yauri ai di selco gi yauri adagi AHPI gi adagi CMC value adagi koi gi climate resilient infrastructure in tawraga mai ngam gi dori hai ba ba si loina note down tawraga post conference post conclave koi meeting amada hai ba proposal se koi na semaga yamna marik sumba condense oiba proposal semaga government da koi khusin na bhai tar hajiki tawdoi ba post su government yauri
climate environment and climate change gi mai ko kaino ni organizer ni honorable CM na chief guest oi ni adoga environment and climate change gi minister honorable minister na guest of honor ado honorable health minister so guest of honor oi ni aduna national health mission ju yauri tonga tonga IMS ju yauri loin maksi punjal laga tonga tonga hospital and diagnostic mayam sina pul laga collectively high report si sanction jabani si akoina isolate in isolation da ngasai hangbi do policy ma program ma yaw traga di yaroi aduna already leibusu leire aduga in manipuri oina sigi je na hongna na muka ningjang ba loina na robust policy ma semhura gadi akoina madu implement tawda akoi punamakna awareness leire gadi akoi siba tare aidi this is something sense of urgency ni aidi life and death ki question la amne ba akoina khangdo bai wani airap taraga climate change tara tumi nang le thogi ba adu hojikti in depth sanction laga sina cry ba koina mai kai khuding mukta akoi thachal age si khangna bai dang ta si conclave si semja bani adana si mayam gi cooperation su sangi mayam su masida participate tabiyo. Okay, thank you very much sir. Yam fazana akoi gi conclave sigi moreover position sing aduga AHPIC karino aduga AHPI North East two sine karino haibana chungbagi yamaro bo phum mayam ma thambi ai mathang je saratan laksege saratan da AHPICON gi matang da laksadri mamang da akoi gi sada hangjani ba interesting oiba question je akoi Manipur si India ki oiba kai si da yeng kan da context yeng kan da Manipur je forest cover yam chawna leiba aduga environmental degradation si comparatively yang kan da yam niem ba ba dare carbon emission chang yam niem ba air quality yam phaba adagi water quality yam phaba adumba mafum amadi oiri in Manipur gi oina historically yang pa matam da yam soksal le ha ba tara ga ju sugumba Manipur gumba mafum amada ekoi gi African rights activists mayam na yam kanna puthoiba theory retribution theories Africa the carbon emission sungdong tong ba aduga then ekoi lungs of the world ni ana Amazon gumba Africa gumba hainari bani aduna carbon emission yam tawgraba industrialized oigraba country mayam sina ekoi world si polluted tawpagi Africa kanguda ekoi grant mayam am piga do bani madu retribution piga do bani compensation set taw do bani haiba adumaina ekoi why can ekoi di kari gi asset taw ya dage Manipur gi su retribution gi oiba plan ma to ba India gi rest of the countries da ekoi Manipur gumba yamna pikpa leibak aduga environmentally yamni clean oiba ekoina kai gi hojik ekoi gi suffering asai haibi mayam se si mayam se India na mosal lapagi impact mayam se oidine bisa sa kai khanbe yam sumi MIRAJ ki question je sathi na practically hoji su yam na hot topic oi riba internationally yeng biong tang China na carbon kana za emission me am the contributor is 33% of all carbon emission and then again USA na tawri 23% of all carbon emission in the world aduga mo European Union na tawri na 13% Africa continent na tawri na 3% ne whereas kari climate change ki say thing dikrai de phangher the African continent the phanghe all droughts all famine all disease my vector borne disease me phanghe aduna any all the conclave me amsida WHO na kan to United Nations na organize to ba conclave me amse high receive as the industrialized countries id chawkhat laba the industrialized phasana tawriba me amna also diesel gi petrol gi gari me thauraga the industries me amna gachil tawraga diesel petrol gachil tawraga carbon emission tawre carbon emission tawre aduga kanana madugi kano di ill impact kanana pui African subcontinent gumba Asian continent si me am sina akoina disease burden ji pu le re climate change ki akoi gi ill effects me am ja akoina pu le re aduna so retribution matang sida Africa the zahari so you have to USA the European Union the China mokoi me am sina yam hen na climate change ki mitigation adaptation policies me am the phan yam hen pibam doi ha aduna retribution siam kana to budun lakpani click to nus lakpani similarly India na su hari basi India gi
India su the European Union to China to mina emission people ngamdragasu bidragasu India su kano di tawriba aduga India su asigi panju dum pikali hadaki kanogi BJP akoi Prime Minister gi kano sidadi climate si yam pa emphasis piraga masida panji international kano bodies me amda pan pikatpa aduga distribution gi kano si India su yawriba but Manipur dadi sigumba sigi kanogi climate change mitigation adaptation kano sida yam chauna hekta masak naina tawbudi akoi yam thengnadri tawbudi national health mission gi moigi health expert me amna haibi bada akoi work ti yam tawle me periparis me amda PSCs me am sub center me am sat satana makoi na health worker me am si kana torga yam chauna thawti tawle me but yamane spectacular public da khangba pot di yamna di akoi udriba but retribution by industrialized and the rich countries it is very much needed because makoina kano si carbon emission chi hengala laga makoina pol na laira kano meam leba meam developed countries oidaba southern kano na haiba akoi prime minister haiba southern kano gi akoi gi block se sina puri ne ba aduna sigi se akoina handaki conclave sida kanna aim tawjabasi Palin is highway baina we have got 3 sections highway akoi conclave sida ko yang series ahambada know the ill effects of climate change I say health climate change the impact of me amse khangno haiba tu gi pura session na ma da thamjari ni kari tawraga health change lai no de kramaina climate ki impact na health kam sathina phalande haibana singma me amse loina ba hana koi delegate me am da gi me am da information je pina ba second portion is how do we mitigate kramaina masigi kano me amse ill effect me amse nullify tawgadage kramaina thingaugadage haibada aduga loina mitigation and adaptation I say okay thokre climate thok tabi yadan thokre for example Los Angeles ki mai sak pudu carbon dioxide kam sathina produce tokre aduga haide hanana engine meam gi gari meam gi tampalin tapi gi ba vehicular traffic kai meam da ki tholak industrial carbon dioxide emission meam sri hand doktana huge welfare meam se juta seng nadi El Nino gi effect ni hariba adi magi kanogi samudra ki surface ta laiba air gi se kanogi temperature change to matungina air flow chi ona tena na salakpagi eastern east gi west lakpasi mota west gi east chakki bagi asina chingba yamna different oiba phenomenon lakpagi adugi effect na mai chakpana singba tore carbon dioxide gi mai am tholak tabiyan thole adu orgadi karamaina koi mitigate tawdage adu madam thokiba mayam sigi effect mayam se health effect mayam adike ki mayam se kamaina akoi adaptation policy kamaina semgadage so that in nation mayam na adagi kano mayam na globally kamaina adapt tawgadage haibidugi matang da koi second phase laire third ngasai koina outcome summary na ma pijagani koina panel adagi koi ngangba adagi lecture mayam se lor kanda outcome summary na adugi koi faculties mayam adagi koi section am leijagre outcome summaries da koina nainakriba mayam discuss tawki mayam se dagi kari khangallaga koina government ta aduga stakeholders mayam da who can actually act aduda akoina hariba policies mayam akoina program mitigation policies mayam sida karamaina act tawgadage haibidugi outcome summaries bijaraga koisu adu akoi present tawjani apina fajana bu akoi madu analyze tawra matungda adusu akoi plan tawjare hojiki conclave siki outcome sidi akoi let us know kayam yamna climate na health is only and generally kan akoi gi humanity is only adu matungda karamaina mitigate tawgani karamaina adapt tawgani adu matungda koina mitigation policies में हमसी कोई outcome summary do इनखलगा government ना अदगी necessary के नो में हमसे कमान act तो कदगे हाई बदु गौगन तो चनी सिम तक सीधा कोई ना कोई दे हुजी ती करमाई ना अदगी मैं हम सुमनगी कोई गाड़ी की मैं खू गुम्बा अदगी drought की कहीं सीधे हैं वक्त ना green hospital है ना concept सिमा green hospital concept से कोई ताना बहुत जरे आपी की कनो में हम member में हम ना green hospital के कनो सी concept से कोई आम ना encouraging हुई बा कनो हम हुई रहे green hospital जैसे मायने तो कोई ना hospital जिन्ना करमाई ना मसाइज ताकि के जाने hospital जिन्ना
5% carbon emission si akoi contribute tawre tawda basu mu yada dan tawre kaigina da akoi hospital si 24/7 ni akoi na thador machine mayam adagi akoi se angangi neonatal unit ta harisine mai kano si heater je tharaga ma si angang si ingan dana ba 1500 watt ki kano si dum heater on thara thamdoi ni makha da angang thamdoi ni angang du so koi phi kupsan ba ya da angang goi ni na ventilate tawba kot pa tawra di pura hana ma si phi kuptana thamdoi ni heat loss am lai bani na all the time kano gi servo control tawra hek temperature han tharba mai do heater da lak pa si mayam si unit mayam di jam 21 units kumba lai ba de mayam lai na ri dana whole sigi masigi so much of power consumption sidana te mayam AC damanai bi gibna AC dana tana kai gumba yam ingbor ga de koi AC da heater ya ba adum thai kaina da ingi ba ya dana ba yam ingthagi dana ba aduna just an example kara bijo wani magi koi gi hostel consume tawse adagi power si asuki matik yam consume tawe adagi ani subadana koina water consumption se regular person amagi per capita consumption to the hostel labor mi ma consumption do ya mena consume tawe adagi third thing hostel da koina infection control to na da floor da iba adagi koi equipment man chem to iba equipment lupsel laga sterilize to iba disinfect to iba all the chemicals mayam say it is not environmental friendly okay environment friendly so we do pone si mayam say koina kamai na mitigate to the green hostel concept ai da koi si mayam say loina bu yeng architecture bhoba bai si kamai na sunlight ki daylight ki kano si kamai na logani aduga water is resource kano gi sun rain water kamai harvest togani hai ba si tawraga koi sigi concept is we kan hona jari okay sir advai to jari koi thank you very much hojik lai ba ikoi gi hospital singi oiba social responsibility adaga magi accountability ki question da green hospital ki concept amaka sana puthopira present over pasima I am interesting oi ai na ekoi surgeons da laksani waje so critically ekoi na manipur gi healthcare providers sing da yengba kanda ekoi na handa very recently investigative report amaka ekoi thamme Imphal city manung da mod iba chai riba mayam se madu da ekoi yamna pukning warning ai oiba nungang ningai oiba se yejang na pi yo riba vegetable vendors ma khaise si hek na bada lay diba cha pa phang na mot pa hai batare yamna liquid oiba the semi liquid oiba that gana khoi gi plastic mai ama ga pumchai chai ga madu marak ta yenjang na pi gum yuon ba khot pa khoi da cha ga do pot da yam chawn hang na ma hange in the same case ai khoi gi khwai da gi lu banan ba gi concern ama yam chawn oi hospital sing ha batare hauj greenhouse ki concept na gana carbon emission gi matang da khoi na nainari ba chang gi yam wang ba hai batare high level de adu most of the hospital in manipur je yamna congested oina ayamba leibadong na khoi na ujai ha batare as a public mo khoi na ubada and ani shu ba hospital ga nakna ba marak ta leiba drainage mayam je hospital ayamba na ha batare masigi yam kan yingjan da bagi mami tai even drain mayam je open drain oiba adu yam tino motpa adu manam yam nam thiba masina singba si adum ayam ba ui ha batare adu hospital gi magi akoi bi da le environment phau ji hospital du gi magi madu check to no bagi accountability ama leidagadi in larger context equina yengi ba ekoi climate change na gi yengi masigi one toxic kadai de le ha bagi wangjin kare happening hojiki koigi hospital ama hang basi koigi regulatory authority manipur da leibiri se koi medical directorate aduna sigi sidai da moina akoi hojik bibiri si yamna stringent oiba rules and regulations hana chahi tara manga ma kun mamang da leram da bai adu hojiki da di mokoina akoi da bibiri se koigi any inside gi solid or liquid effluent hai tare waste from the hospital masi treatment plant ama hospital gi du da leijagadong koi gi ETP haisina koi gi hospital du da koi gi chamba khotpa amon akai ising gi saruk myam se asi gi sina koi ni ETP aduga STP sina koi na toilet kumba de gi tholakpa myam se asi animak si gi ton ba treatment natraga atopa kra kitang advance oiba kenu dadi animak combine toraga STP and ETP treatment plant taina adugi potu yaugadamne okay adu sigi treatment plant si yaudragadi hoji hospital si renew tobada natraga ino nona ai registration tobada government of manipur gi medical directorate na pidre aduna sigi yamna aphaba kai haitare change haitare government ki taraf tagi masi tobudagi ngasai gi akoina thadu kharaga chu treated oiba effluent ETP si akoina amuk treat tawraga khongban da thadaba matam da
soidabagi mongda hojikti taunare adagidi sigi matak sidaisda akoina ETP STP si treat toraga amuk reusable oiba akoina masigi isingji thakpa mak yabagi keno dusu leidoini adubu mayamna hangoi banina thakpa mak season adragasu toilet ki flush kumba akoigi garden gi ising chaibagumba leigi chaibagumba adugumba dum season abadum yare sisima akoina tore adagidi inau no boda akoina hojik hospital gi dasu keno to reisi hanadi all existing hospitals si ngai sarnasu akoina takpire hospital singji relocate torpe yabagi chances si aduki matik wangkhade hai because of the expanding population adu koina lady hospital ji leibam ji chanarakta ba aduna adugi potusu in the near future lakpagi chance leidori aduga ahum su boda ngasai gi akoina hojiki tauriba hospital duda chatnariba ngasai lu nan begi adagi di akoigi isingi adagi amona kai pithokpagi kenosi akoina kano sidaisda changaiba patient sida adagi akoigi laiba kano myam sidaisda patient party myam sidaisda akoina phajana hospital dugi kai haitare area manung sidaisda thetpa khotpa karino akoina taurise yam transparent manner da madu tawbam changi so that akoina tauriba potsi karida taurige aduga neighboring environment da pollute tawde haibagi kano du tawnaba Okay, sir. Luciala kuda ngasai gi retribution gi do yam phajaba question aina su kitang kena tawning ba ada retribution se for example manipur gi oina di government of manipur na tobiba yagadori si ai gi personal suggestion gi keno ni every district ta deforestation to si afforestation quite gi yamna tawba si akoina in terms of budgetary allocation dani khangde natraga akoigi facility pibadani khangde policy protocol gi pibadani khangde khara hena mongonda pibiba okay khwaidagi green ohenba district ta khwaidagi phaba performing district ta for example imphal east in khwaidagi green oiba district oiragadi mongonda maximum benefit pibiba government policy and plan aduga tamenglong na khwaidagi oiragadi mongonda pibiba sigi potsima tawragadi it yam phagadra in khale ani subada government of manipur sina India government da akoina northeast of India and the Himalayan belt si akoigi India gi lungs ne exactly aduna sigi lungs si mulandana ba hen yokatna ba akoigi kwaidagi neighboring the just livid examples ekoi Bhutan kwaidagi number 1 negative carbon footprint labor country si Bhutan madu matau tambo ina why don't akoigi northeast government myamsina state ki government myamsina government of India da we also want to increase the afforestation area akoi lungs to hengana ba adugi da budgetary to ana kanoma sai kanona miraj naibi doin tak na ba beautiful point sir aduki mate phase sa kitang di related oidre climate change ka but ekoi health care providers sing di related oiba point amadang sa pusin jarake sigi je highlight hadaki si address to wala habi wahang dudi ekoi na health care providers sing gi social responsibility madum lay as a part of that social responsibility sugumba content ama awareness ama ai public ki da mukta sinbiri ni ko masina ta social responsibility mayam su to birongani and among the challenges ama ina pick up tawjara kana ekoi public no ubada yam chawba je ekoi ki ngasa critical oiba point am high road ni na ko ama I make up to asa ai ama pusan jani was ngasa hostile sing soft target oibas ekoi ki mock ki oiba ai then kulai pai basing ki oiba ai then pai da basing ki state ki oiba establishment ki oiba ai anytime the ekoi ki doctor sing ji kulai pai banate moi ni pai bu kulai ji di miyam save to na badi adu mi maham to na badi nate basa ko aduga doctor sing da natraga healthcare providers sing the hospital sing da any eventuality ma unpredictable circumstances ma lakpa matam da hospital thuai ba khai ba mai tha ba doctor phubi ba chai bi ba then paisa lo ba negotiate tawraga sugum bagi tangkak jam toin thokhi ba ko ado ai ngasi je ai sarna ya ba pibi raga ai na panjaning mani ko ai mamang da ko sarna posong tharakhi ba thagalakhi ba ai ko doctors entrepreneurs are also patriots na posong san thagalakhi entrepreneurs sing su lebak ning bane mai pak nu siba kangu ne madu post it went viral sagi interpretation kari no khangde but mi myam sina magi mai thok pe interpret oi tong na gi ba ko aduga it went viral aduga adu manipur gi mi myam amane am appreciate tong no point am oi ke adu
ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯀꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯐ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯂꯦꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤꯗꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯈꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AHPIꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯏꯁ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯋꯥꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ एनवायरनमेंट इट इज द सेम सोसाइटी मैम लेबीब सोसाइटी अखोईसु लेजरीनी अदुना अखोईगी मैम सोसाइटी थेंगनबीब डिफिकल्टी मैम डॉक्टर सिंह थेंगने अतई अतई अखोईद टॉप टॉपना टारगेट तौबमक नत्रगसु अतई मैमदसु तौबीरमगनी अदा सिगी पोतसी अखोईना AHPI की मथौजे अखोईना तौदोइसी अखोईगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मैम सरना ताकपीरी दुमाइना अखोईना यूनाइटेड ओइना बॉडी अमा अखोईना पुसनबा मदुमा अखोई खर ngame अनीसुबदा अखोईगी लेजरीबा बॉडी सी हाउ डू वी एनहांस आवर अखोईगी कैपेबिलिटीज के हाइतारे हेल्थ केयर पीबदा ख्वाइदगी फबा लेवल ऑफ क्वालिटी मदुगी यौनबा कॉम्पिटिटिवनेस को मदुगनुमा अखोईना डेवलप तौनबा AHPI सिन तौजरी अदगी अहुम सुबदा क्वालिटी एश्योरेंस मफम अमदा से फॉर एग्जांपल कोई सर पालिन की हॉस्पिटल दा चंगुरकांदा सीजा हॉस्पिटल चंगुरगदी आईसी कनो फगनी नत्रगा सीररोय हॉस्पिटल सिदा ऑपरेशन अमा तौरगदी क्वाइदगी सक्सेसफुल होइनी हाइबगी आईगी थमुइदा फाउजबा कनो मदुगिदु अखोइना मयामदा प्रजादा पीबम चंग डेवलप तौबम चंगे सीपी के हरगदी क्वालिटी सी अखोइना पोरकपम चंगे क्वालिटी सी कनाम पोरकनी मपान लमदा तौरिबा मणिपुर दगी नतबा अतोप मयाम से अखोइना तिनरगा मोइगा तोइना तोइना अखोइगी ट्रेनिंग लौरगा अखोइ क्वालिटी सी at par with outside India as well as India adugi level da porak ngamagadi mayamna koi gi trust si hengal ka doine ada quality porak bagi issue ji kaino da quality hengalan gi haragadi paisa changi adu with quality is without cost lakte so with quality definitely cost hengale ada akoina akoi gi economy lejadaba manipur gumba mafam amadi huji problem ji quality porak baga अदगी पैसा लेतबगा इकोनॉमी लेतबसिगा अखोइदा कितंग कॉन्ट्राडिक्टरी ओइबदुगी मेजर प्रॉब्लम दिने अखोइ हजिक फाउजरिसि अदा मिराज संगसे हाइबिरिबा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की वायलेंस कोई मरकमा यामना कनो वेन तौरमे हजिक तौरगसु खरखरसुम दी हंदरप्राइन खले अदु मयाम प्रजागी कई हाइतारे खंगबिरकपा भाब थाबिबा अदा अखोइना तौजरिसु प्रजादा असिगी कनोसी इन्फॉर्मेशन जी पीनबा शेयर तौनबा मदुगी कनोनी खोंगताम ओके अखोइ सारना किदंग तेना अमदंग आई हपचा होगे हंगमदंग आई सारा दुगा हंगगा लोइसनजगे सा अखोइगी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज मणिपुरदा मसिगी क्वालिटीज ममांगदा अखोइ म्यांमार का मणिपुर की खितंग हजिक सोशल पोलिटिकल कंडीशन से लेटरनी ममांग हाइतारे मरोइना मसिगी पायनर ओइना कोई सापालिन अदु तोमा तोमा मणिपुर की मसक नाइबा कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मैम अमा मोई मैम से मरो ओइबा लीडिंग रोल लौर कांदा मणिपुर गुंबा याम लाइरबे स्टेट अमदा कोई की मेडिकल टूरिज्म की स्कोप अमखक पुरागा थमगिबसे मसिगी सी सर कमाइना हजिक लेइबा कॉम्पिटेंसी दा अखोई हेल्थ केयर फैसिलिटी मैम अखोई की कैम कॉम्पिटेंट ओइना लोबी सर स्टिल वी कैन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ क्राउड मैम अमा अखोई अट्रैक्ट तौबो ngomgane खनबरा कमाइ येंबी सर नत्रगना इंप्रूव तौबो याबे एरिया ना कई किन खनबियो कॉम्पिटेंसी लेवल ददी अखोई मणिपुर द लेरिबा हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड ट्रीटमेंट जी अदुम यारब्रा ने खनजे एट पार विद इंडिया एज वेल एज outside. For example, कोई की होल सर्जरी सी कोई सरपालिन की दा कोई की 2000 की ममांग दा 1990s की अद्वाई की कनो दुदा अदुम होबी रखी बने अदा अदुना सरन होबो मतम से हिदा कोई की नॉर्थ ईस्ट इंडिया दी लाइरे दा होल ओवर इंडिया की ख्वाइदगी ngana install toba akoigi ultrasonic scalpel gasi tawreimne ana sigi sidi akoina competency level dadi akoi nop nate akoi adum yamna yang launa akoi north east dadi after Guwahati akoigi imphal gi kenosina khwaidagi hena most sought after oibran khale ado akoina manipur gi khwaidagi positive oiba kenosi
ngasai miraj na heavy gidumaina air quality fai environmental quality fai greeneries yam lei masigi advantage lauraga koi competency lere skill lere soft skill develop to bam changi how to handle people from outside aduga at the same time koi sir Palin gi yamna thawai tana kan tawjaba medical tourism sir Palin gi yamna pet topic ada sim medical tourism je tawge hai taraga di akhoi gi manipur da khwaidagi nuaiba climate weather conditions leyeba ada asi je koina ngasai gi deforestation ga juku loin tawhalaga hena we can take advantage of it. The only thing is political social condition akhoi huji tawri basi if we can improve si phan bataraga di koi Burma dai lakani adagi Nagaland dai lai Arunachal dai lai Mizoram dai gi bolai Okay. aduna sigi sidi yamna akhoi da yamna idea a positive point amani. Okay, and again it's related with climate change. Exactly. Okay, yam no haje I quick ngasige first AHPICON any to conclave 2025 ki marili na ngasigi khoina khanagi basina ahamba chapter ne haina khoi lawjage aduga makhatar badasu masigi kana baje manipur myam da fangaga de khoi shungshu shuida na masi continue tawjage natraga na masi de yaw team mayam je tongan ba area sing da khoi gi expert sing khudong chaba yenga makhata na continue to no hona jage aduga ngasigi first AHPICON any conclave 2025 se mayam soida na saru aviu lakadoriba 15 February City Convention Center da Northeast Window TV na media partner or kanda pangthokadaba akhanaba program amani haiba program se Association of Health Care Providers India aikoi ki Northeast chapter gi make gi corporate aikoi social responsibility di yumpham oina thamaka na mari premium da kana ba phangna gi damukta housing leriba emerging aduga yam pertinent oiba topic climate change on human health haibasi da yumpham oiga semjagado program ni loina ngasi gi dialogue ki episode sira sar abi ki ba manipur gi saknai raba public personality singakni ngasi sar abi ribaje aduga healthcare gi lamda pioneer ni aduga prominent personality ngaitani starting from Sir Dr. Palin Singh aloina Sir Dr. Ratankumar Singh amasung Sir Dr. James Elangbam punamakpo amukana thagachari kai khunu uchari loina ngasi program se hobadik loi fomi ekta human program ba amukana thagachari kai khunu uchari myam thagachari. We give our best to save lives. We are Happy Manipur chapter. Join the movement for better health. Join the movement for better healthcare. The world's glaciers shrinking at the Worst fires at least. This is going to be a real serious problem for us.